Iqela le-ANC kwiphondo lithi lixhalabile kakhulu zezityholo ajamelene nazo umphathiswa wezolimo uMandla Msibi yaye isigqeba esiphezulu sephondo kulindeleke ukuba sidibane ngokuhlwa namhlanje ukushukuxa lo mba. Sawubita umhlangano lophuthumayo ngo-8 o'clock ntambama ngoba sidinze ukuthi namhla siyathi sinyalo kuseni uyaphiyera bese sokhona kuthola kahle ukuthi ama-charges athini ukuze ukuthi siprocesse kahle ngoba thina sithathele enhloko kakhulu le metha lekhulunywa ngayo. Ukanti belihlangene ngaphandle kwenkundla yase-Nelspruit iqela labaxhasi bakaMandla Msibi. Isithethiso sapho sithi elityala liphenjelelwe zezopolitiko. Lokhu sikubona kumanga nje laphekiwe ngeaim yokucekela phansi isithundi saComrade Mandla buholi bakhe nabo bufuna ukuthatheleka phansi ngenxa yokuthi kunemthetho was-ANC lothi umuntu angatholakala abhizi ekhotha lelicala ekhotho kumele astepe aside. Urhulumente wephondo ukwagqike kabukhali ukungcungcuthekiswa kwentatheli ezilandela elityala emva kokuba kuthe kwagrogriswa intatheli ze-SABC ngaphandle kwenkundla izolo. Upremier umama uRefilwe Mthweni Tsipane uthi imbi kakhulu into yokubana kubethwe intatheli okanye kuhlukunyezwe intatheli zase-SABC. Lonto uyicelela uxolo egameni labahlali baseMpumalanga. Lo kaMsibi uza kuphinda alale eqamele ngenqindi kwakho eziseleni namhlanje yaye kulindeleke simanyele kwakho ngomso isicelo sakhe sebheyile.